Arvie angai ulenaute Misiangtho te chithulu pinoi pan Misiangtho Helena tang thu hom son ning Misiangtho Helena in edi zani somli leget kum in Asia maina sahi Helena te innkuan in ite ma bangin nasep to nungta innkuan te hiwa Nikhat Helena singpo pai acha ciangin lampi a empara Kumpipa to kituak hi Kumpipa in Helen amu phetin hoihsa hi manin teenpihpah hi kiteen zawh solo in tapa khat amin Constantuis I phuak hi ahih zongin empara kumpi in gambai hangin zalen na ding dei sem hi manin namlian nu mei khat to kiteen in Helen to kikhen ki hi Helen in atapa in ma bangin atapa in zong anu in ma in anu thu amang tapa khat hi edi zathum legu kumin empira asi ciangin atapa te in apa za lo nuam empira suak nuam kituak hi Nikhat Constantine mangkhat man hi to amang sunga Roma adona ding ado ciangin singlam te po in gal adona ding mangkhat man hi ai zongin ama kyanga gal kap tu som simbe komin adang te kyanga gal kap atenga simin hi ahih zongin Constantine ama I tu som be ka hi agal kap te to singlam te po in gal adu ciangin gal zawh hi to ciangin Constantine Roma Empire kumpi hong suaka anu Helen zong Empire kumpi ahih na to kumpi nu za pia hi Constantine Empire kumpi aswa ciangin kumzathum wal sung simmobol sen na thok na pan Christian te swatang na pia in ama zong Christian swaka Christian pen gam I por pi in aman kip sakhi Constantine Christian aswa ciangin anu Helena zong Christian hong swakhi Constantine pen Roma Empire kumpi te sungpan Christian aswang masapen ahih Helena in atapa empire kumpi aswapan kipan sumle pai nuam tak zang thaya atapa akipia pa toina sumle vante mi zong te le adam lo mi te kibol na ding in le khudongen te pekhezel hi Helen in atapa uksunga hi Holy Lena biakin te lam in tuate sungpan topa Yesu asilaya akibuina mun kep chingna ding in tuamuna biakin khat lam hi atak takin Helen te Turkiya aum ahi uhi ai zongin Holy Lena pol simin pai zel in Jerusalem zong sawt pi uhi nungzui pi te hunlaya Christian te akibol sen ma bangin gal kito na tuamuna zela gala le lu ciangin topa Yesu singlam te le sunga phumin selu hi edi zathum samni le li kum ciangin Constantine topa Yesu singlam te zundi honglung gul ciangin kum som get apha anu Helen in mi por kha singlam te kiphum na le to sakin zong kek saka anu nung ciangin singlam te mukki ko hi ai zong in singlam te thum na om ahi manin topa Yesu singlam te koi pen hiam chi akithei ding in Helen in akibol zonon lo nan na nei mi khat samin to singlam te long sakhi ama sapen singlam te le ani na singlam te long hangin bangma chiloin athum na singlam te long changin to nan na nei mi pa anan na teng dam siang pa ahi manin Helen in topa Yesu singlam te hongmuk ki ta hi Helena in biakin som get balbang alam zonu ahi to hunin atapa Constantine topa Yesu sinapan athoking na muna thokik poi mok na in biakin khat alam hangin Helena in to biakin mukhanon lo hi edi zathum somni leget kum in Helena ciah Constantine lam biakin pen edi zathum som thum lenga kumin kimanzo pan hi Helena in amanun tak sunga mi zong te hu na
biakin te lam na te to ahun be sakhi ama Misiangtho aso hangin atapa Constantine pen porpiin Misiangtho in chekte na umlo hi Helena I limte a singlamte akitoy sang na in topa Yesu I singlamte la na hi Misiangtho Helena pen innkuan boy na umte innkuan nu pa ki hente ahu Misiangtho ahih Misiangtho Helena o kote a dingin thuang na sakin